rebzegi ahit Kabrazulu ruhmuzo enek Jindirgo keçku rebzegi ahit Shani
Maşani yosana İsatsu haniye hun Habulun bikili Şuvarım khir halasu Kadru udu bi habib Şolevi dunduye yaz Haniye hun Allah'ı Ay imam zabi git ahun Dağistan khad Rashidou kharagirat Avashu shiru ahun bikili Şababu imaması munakibal irisun Khwari taraun dizin abizin şab kurai Rasul şar'alda Şurda mukhib abrav Asi sordu bacini Usadamat suşucu Nurida bedeli kule يقوم سقطهم خاطروا في مشهدا الشيخ أبا كودري وزنديقون أغلى شاور شبخة سقط بشراو شكشن الله ودم غزوات ودارو شين أبوكار تفكروا نرمي سيدي البعربا Kutsanun aile hamuravu Ritogu Dağistan aldadina şulki Lişurav şavşubi Beki da hayran bugu inalak Habiba subina şuk Duya biçara ve çel Şangi kwari inamu kwari şitati kedo Raşda da sana halkuli ahul gama Adinam jinu kwari şuk taraf turbar ima Muğazam Tuş babazu budagoş Albat adine çarav Gazil Muhammed Beydav Khara khara bir İslam İ abidi khatasem İli başucu tarav Mescid-u Cami Allah Jani şahid varav Şuharada düşübi Vaçil hosra şahamzat Mülçayda çavu bekun Çubu bugun şariat Muvadodu ahuyat İmam Şalif oyatsa Dağistan'la şerit olayım Şariata şuqvazin Şamil iman Muqalin Baqiata zuhavzavun Şamada imam aslar İmam canım kvalara vuğurimer Koşu kubruyadu Nakutsanur ayzi abular Khoy kamshina bu bak Allah bu da sevi kansarav Bika kamura wa çil şarmila gura Vabbas khunza qahaji murad farav ili Suyallah Yermeni yadu bika Şamili kamurav Arhibe bil vasu Muhammad Vakhad minal bikilir Dağistan soğuk boyaşlı düşman Jingir
دستم فراو خرقه بدون رحمن عرقاتی سم دادن یا بودی بحرچی احوال اروقم ایل چقیب محمد تردش و دونی و این دیسم و سیلو امسیسا محمد سرغشق و کارمر خوری علو گلجقا خیرا و دیدم بیتون ملک قجا و خوشین خانه بدو روخی داو شلی نیمزی گردوان شلبت آزادی کن غزوتا دیموسون روری سر رسمایی ایک او حاجی جواد خان آنجیرو خبرو بیشو گوزه خبرونر نداو داو خراگیشون اثر گرباو ویبون